2018an LGTBIQ+ kolektiboaren sexu askapenaren eta arrotasunaren aldeko nazioarteko egunean, aniztasunetik eskubide eta bizikidetzarekin dugun konpromisoa berresten dugu. Kolektiboaren eskubide eta askatasunen aitortzan lortutako aurrera pausuak ospatuz. Baina jardunaldi hau ez da ospakizuna bakarrik. Egindako bidea eta oraindik geratzen danaren lana gogorarazteko be badalako. Es fundamental que alcemos la voz frente a la injusticia y contribuyamos a construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa con la diversidad. Ekintza kolektiboaren bidez bakarrik egin ahal izango dugu aurrera aldaketak erreal. Sakon eta iraunkor baterantz norbanakoaren konpromisotik hasi eta politika publikoetaraino. Somos conscientes de que en los últimos años la aceptación de la diversidad sexual y de género ha crecido y este avance ha sido posible gracias al trabajo constante y comprometido de innumerables personas, asociaciones, organizaciones e instituciones que desde diferentes ámbitos han contribuido a visibilizar, sensibilizar y movilizar conciencias. Prozesu horretan, Euskal Gizarteak erakutsi du gai dela aurrera egiteko, oztopoak hausteko eta guztiontzako askatasun eremuak irekitzeko. Hoy podemos afirmar con orgullo que estamos contribuyendo a construir una sociedad donde cada persona puede vivir sin armarios ni ataduras, libre de prejuicios, estigmas y miedos, pero también sabemos que aún queda mucho camino por recorrer. Babes keinu bakoitza, ikusgarritasun ekintza bakoitza, LGTBIQ+ eskubideen aldeko hitz bakoitza funtsezko urratsa da lortutako lorpenak sendotzeko eta aurrera egiten jarraitzeko. El 28 de junio no es solo una fecha conmemorativa, sino una llamada urgente a la acción. Desde el Ayuntamiento de Durango reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y seguimos animando a toda la población a actuar con determinación, a no permanecer en silencio ante los discursos de odio y a denunciar cualquier forma de violencia, discriminación o vulneración de derechos. La igualdad y la libertad no son negociables. Horregaitik, guztiagaitik, herritar guztiak sentsibilizazio eta aldarrikapen ekitaldietara batzea gonbidatzen ditugu. LGTBIQ+ pertsonen eskubideen defentsa eta sexu eta genero aniztasunaren aldeko borroka Euskal Gizartearen identifikazio elementu izan daitezen. Azkenik, gogorarazi nahi dugu LGTBIQ+ eskubideen aldeko borroka herritar guztien erantzukizuna dela. Ezin dugu onartu gorrotoa eta intolerantzia nagusitzea. Gaur, inoiz baino gehiago, gure aniztasunean bat egin behar dugu. Elkarrekin eraikiz eta lan eginez. Etorkizunean pertsona guztiok duintasunez, errespetuz eta askatasunaz bizi gaitezen.